Upad han mga timos nga ongara han amayhan probinsyahan Leyte, Governor Carlos Jericho Ikot Pitilla nga ipaabot ha mga bungtuhanon ang mga hinabang medikal iginpanhatag han naglabay nga simana ang Ikot Family Health Card sa mga bungtuhan hulita, Aboyog, Dulag, Pastrana ngan Dagami. Hapagtikang hininga programa por lo menos 1,786 ka pamilya nga may income haubusin 10,000 kada tuig ang prioridad han mga nagproponer han Ikot Health for Leyte project. Diskwento liwat ang mga medisina ngan magkaduro dilain nga health services sa hospital ang dayon nga benepisyo han mga family recipients lakip na ang mga beneficiaries hini. Usa nga klaro nga kadaugan han mga gudti nga bungtuhanon nga surok han mga panlimbasog han abtik nga gobernador. Ang Ikot Family Health Cards inusahan mga nagpapadayon nga programa han Ikot Health for Leyte project, usa nga banner program han probinsyahan Leyte nga sinsiro nga naghihingita hingkaupayan para hiton mga Leytenon hapanlawas nga mga aspeto. Nakatutok han hulagway han probinsya, Bert Malate, Leyte News Update.